Parlok ngapreng sopai pi hakane kawai bat ka video. Lionel Messi urang kai football jongka Argentina ula pentenmai biang ka kontrak bat ka Inter Miami hado usnam arajar arpopra. Ha ka arpra terik Oktober arajar arpsan ka Inter Miami klub penting pajba ya kane ka kubor. Lionel Messi urang don mentah hak kerta kabar live upra snam. Bat unsadap subway snam hadin balakut kane ka kontrak. Kane kala bandai ka kontrak ka bakado jong Lionel Messi ban nyalek kai football. Bat ulak ban syong thajno hadin balakut ka MLS season house nam arajar arpra. Lionel Messi ulah penyaso bat ka Inter Miami ha ubenai Julai house nam arajar arpulai. Ulah dap menta praspa pra teli ki gol. Bat repo teli ki hat-trick ha ka jing jong Nado ba ula penyaso bat ka Inter Miami ha usnam arajar arpulai. Lionel Messi ulala banyarap ya ka Inter Miami pan job ya ka trofi ka paningkong da ka pa job ya ka arajar arpulai League Cup. Bat Messi ulayo namro kum player ubayo tebun gol tam bat best player jong kane ka tournament. Ha arajar arpsau ulala banyarap ya ka Inter Miami pan job ya ka supporter shield. Bat ulayara bro ya ka klub ban yok rong ha ka FIFA Club World Cup ha ka sien ka waningkong. Bat Messi lala ro banyara pan penpoy ya ka Inter Miami ha ka semi final ha ka CONCACAF Champions Cup. Ha usnam arajar arpsau ulayok nam bro kum MVP jong ka MLS na ka jing tebet jong Lionel Messi ban yelek kai ha ka samoy arajar arpsau. Ha arajar arpsan Messi ulayok ban job ya ka Golden Boot ha ka MLS da kabayok tep arkandai gol menta usnam. Lionel Messi ulayok ban tauro ya ka record kum player ubayok tepun gol tam bat assist na ka benta ka klub Inter Miami. Lionel Messi udon kajing terang ban penpoy hadu siajar teli ki gol sya ba unsong thajno na kajing lekai football. Parlok tangkat ne ka kubor ba menta ka sngi. Parlok kada pis ngotenat ya kane ka video. Sengaja pan like, pat subscribe, kublai sibun.